kiri mathina jao. Msio kuholo twa Salome mutu na tongoretie minista bamo bathirikari county ya Meru kiri kiatho kia utirimana na etithia bunda ntereshia uruti Gania West. Are minister wa kithomo Kailanya akiaririe etithia bunda boba ikirite urane buruba kwambiria mauritania wetithia bunda iyo ntuku na moro to buru ya ukiria nthukimbe ithi iromba riu bwaromba rigakinya onarua riu ria training especially riu ria training no ntoni indungamirite kithomo na polytechnic jere ao ekianja ituije polytechnic njega ni kujukia youth beto kwina course nyingi kuthithwa nao na bogategera jamaa itwambiririe course driving ere antu boda na bara bakwenda gwetithia ngare bakuthithirwa training mbwire to program eu training tukameamberia o kianja igitarite thira au mbere kidogo kuluki bwabata ibaringirite ndebe gavana wa Meru Kraito Murungi ndebe kithurano ne kiyite mutongeri ora omba kukamata Meru amikianto ega ikiraito Murungi na ituonete ikiraito mathithio ituonete ikiraito ote mwana oke ukano mbio kana muongo tema yani mutongeria ote baguaga ana bawe etaimenti akabataira akathani kanganene agatigania etegembe abataira akathani kanganene na kabau bange akanganania Meru yonde tutuone tagitunganania ariki kenda che mweri jwe nana na ataboka agita choa teu raizere bogete atea kenganyi kedwa keroje na ndani kabisa kana tabauga itupoendete mono na twaboige kana ntu biashara yenu icho tuma family sieto irongama na bokedra boge mare ou no ntituje bongo gene sienu bato kina mama mmetutunza kabisa na bwa muthia batitiite kuria karibao kinya kwa tambaru bwani atongoria baraba ina kiama kia mbas maturene ndembasi mbi promoter kele mimure na ramiete MP tisasawa na bugua barabara ine tete nethoki butara nethoki barabara ine national government na kele mimure na yetatea amewethia mubunge wa kiama kiambi kiambasi tisasawa twena mware wetu na wetu mkiwote birere kiripotera Weru TV kumati Gania West mbita wa Kelvin Kimathi. Kongina kumwenda dhuraniro oro kwenda gitikia mujumbe wa Isiolo North nerite atongeria bategere mantu jege wagage county ne ubatige gwetera oturo bukura riu bakeja gutwangire kana akiaria na njira ya mwanya na Weru TV mwenda na ugite akariba ntere ibabati kwambararia mantu jege mira na rekura twikire mira igetaga Somalia gukurukira kieni kia ndege ke Isiolo akiuga untu bubu bukaringa Isiolo njeki bonene tongoria bebe thirikari-ini ichietu tikweja kuoria monki jwakana ajo gwatairwe mbere jwakana na ndire antu barwa rire antu baringana irio thirikari ijite na mandege na mbi na gutuma antu babaingi antu kwithira ibategerere mbere mantu jau jambiria beja gutegera bapatere kwitha bena information iketumi tukuga machibo bonde barabara Isiolo twabakira mobichi kende nyana inchi bongwa bomba guita kuripoti obichi ne uche chibo tanande ura gukari mtu akethire na thina aringaira chibu thimu warega kwatene chibu athimu ni u ko chibu batere kwithira ari antu amwe ari antu ba reporta ko tukakira chibu obichi chiao na tumbe gwakira post especially na ala kuna thina police post kenda kwithira kwina amani na kwithira kwina information itabuega kuma na anthi kuma kire antu ke machibu negeta kithirikari monke guru kabisa na bu tongoria tukwenda kureta kenda antu betu patethekana bakara na amani matujaja kwaga ngugi ketumi tukugo mwaka turenda kureta ngugi ngiri emwe na twireta ngugi ngiri emwe ate ana betu na ndibete bathome ketumi tugikiana Samburu technical tukitie bange Karumo technical kenda bathoma bomba kuona ngugi bomba kwithira be ready for the job tanandi no kuona biashara mera Somali ni rarugorirwe na ibakuga mira ikauma from Isiolo airport na ndio tukwenda antu bauma ome beja na gwita ngugi
ana betu babatere kwithira berede gwita ngugeiji kenda nyabo bomba gwitethia no tura twitite isioro ya kura na inya mono nuje isioro ya marketing ya kwithira resort city future capital Kenya na matuja jonde jatekarika anto baterere bongwa no monka tudiretie umaskini na umaskini bwa kiri bwethire bukudira kabisa kenda tumba kuendelea isioro mbere. Kagitene gakaturiga siasa yuthi borete batige gutumirwa buthuku ni siasa mono kwaragania michemanio ya bangi college Embu ire gwitithia na mbere moritani jaja yuthi beri batige mantu ja mathuku siasa eniji yonto a siasa baba akabo batumira buthuku. Kavinda gaka ga kampeni na kithurano ayuthi engi ni meithagira magitumirwa nae ni ateti ngurani kuruta thagathaga makiria micemanio ri ya ateti aria engi. Giki nikio gitumi Embu College yosete ikinyo ria kuthomithia arutwa ao uria magirirwo kwithema na maundu ta mama vamwe na gwikarania wega mari akuma miena ngurani ya bururi. Ino ni kuvitukirira monanio maunduire wa andu akuma miena ngurani ya bururi na guka vamwe kuthoma kuma kuri aria engi na gukenanira. Makiria ni ati taruto thiete kethurano ri na kando kam muhimu muno nginya megoko tasiana ni kumenya ona okora maumete kondo tofauti na utamaduni wao ni tofauti ni kumenya uria mangiturania wega na andu na onthe ni ciana cia Kenya ino yato na siasa ikikethira magakora megoko ta students magikaranaga matianite na mendanite. Na varia monanio mama maratethia ayuthi a miena ngurani kumenya maundu maria magendaga na mbere tene mbere ya mathomo ma uthungu guka bururi-ri. Ni tutethairia muno ayu antu babethe kwija amwe na nya kumenyana na nyoka menya antu baria bakuma community yu ingi kiria bagita tene nonto jathaiji manto jara jagita watene kaja gwita jagita. Ndio maana tunakaribisha watu wakuje, kila tribe zote wakuje waone chakula yetu, tunawakaribisha tukule pamoja, ile tuinteract pamoja, ile ilete umoja. Wauguo monanio mama ni maratethia ayuthi aya gukorwa na umenyo wa uria mangika riria magomerwa ni mathina ngurani. Irathukagia tondu urakora tene muiretu he uria fataraire ekire kwari na mekirire traditional muiretu ndangiathire njaga no andu kwaga gubacirira unduire witu urakora airetu ne marathie njaga. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kada chemwanya kirigo mutegerita na mbere kurubira Nteto chetu nchokerete nyume kagita ate kuradana Nteto nkurukyo kebebye mutambo. Orira tutigaritie mieri iria kithurano kinene kithithika ti mwanya bionekanite bie na nkindano inene na kiti kia MCA kaunti ya Meru kimo kiabio. Wodi ya maua ni moya wadira ire no sindani bubu nene ikuyiriti arwiri giti giki nkurukia 30 bonde bagitariri tumibiago bia kwenda kwathana. Tukuromba to mgele mandeti ngi windi na kiroto kya mawa yumba kwa city kuma kuma utibu kwa bwithiru nwata na tukienda ntubu soka rengi kenda menya kubwithia no tukuna mono jara ndare ayo kwatuka nkia kono opportunity ngere kulobe kia youth ba opportunity sio na mbakikisha bakona ngwe mitembitharira pushe kuromba kura drainage system mawaya kukya kulo kukaura gekurira sienderia thokone arora stage ara batendia ntuku batere kundi tuku anabo batere musie akari nabo ibarigari no wewe na manifesto imbega nkeruki ora gungi bajari chongwa itiana na nyese anaga no kimenyano. Napenda mwenye atatusikia na mwenye atatufanyia kazi. Watanira na mwandiki wetu wa Nteto Wini wa Kingeru akuthiurukia kiri wodi ino na akumingie no we uri na manifesto indongi ira igagutetheria kuthura mutongoria ro kwenda. Weru TV rumuri rwa Meru. Ni antu betu bakira ngondu bita wa Jennifer Kakankonini kana mama Empress nini nkorombe tikia MC akira ngondu wonde tariki 9 mweri wa 8 inchiritaniritie ukuritera ngui ngakikisa sibitari cietu ciena ndawa mwana wa akira ngondu athome
mo youth mwekoro mukoro mwekoro ntiwa na ntuba mawathe ngakikisha bakwa empowered na maendeleo yange ya maingi ningukuromba na itiyo kinene undingire kureku tukuria kira ng'ondu turi amwe raundi MCA ni mama chagua maendeleo. Wenda ntumiri yaku ta eje ringa thimu namba 0705 247786. Urathimo uritingo gibwa ichunche biaku bia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira namba 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Noe gavana uri okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire. Gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki. Thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Pana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bidhia masonare. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika meda na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele wao. Turado ata seroli lava nanti na ata nanti yo karamba nanti yo wa kundu kiboyo kemwe. Kile watu tole watu kuanda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi ikura makala ikonya chibuengoko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukolia tumurandi yo araturetere yo amburi yo gatukiria. Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua. Kiraitu Murungi Meru. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Kadha cha mwanya kirego mutegeri gwetana mbere kurumira Nteto chietu ana mengi wa miaka 8 na Peter Gathogo wa miaka 11 bwachi ndiba muchezo ja Safaricom Golf joto ana jurari kire Kitale Golf Club County na Kitale Goro ana baba bona nite kugwirwa kwao kumania na umbani bubu na reberi tebangi bacheza muchezo juju wa golf. And they say we won, and then we got it on Monday in my dad's office. My dad got it from Otaiga, and yeah, but the trunk was very loose. My future in golf is to be like Charlie Woods and Tiger Woods, and my future in golf, I want everybody to play golf and experience the courses
And like how Safaricom is doing the clinics, I'm very happy that a lot of people are coming and they're experiencing the game. Firstly, the greens were good, and even the fairways was good, even the tee box. And today was the first time playing in this Safaricom tour, and I will thank you for the greenkeeper for making the course good. The place where I was good was putting and hitting the drivers, and the challenge was on part 3 that there was challenges there. So the secret is you should not give up, be disciplined, and do not be angry when you make a bad shot. Tatainge na njira endi kuniona charinga themwe na nusu mbitagwa NTINYARI KINYUA.